Ja sam Tomislav Cerovečki, kišobranar. Ovim zanatom se bavim pa recimo nekih 20 godina, a u principu u ovom poslu sam od malih nogu jer sam se kao dijete dolazio igrati u radionu. Obrt uspješno posluje već 100 i nešto godina, pa to je velika odgovornost, moraš se svaki dan potvrđivati. Ja i proizvodim kišobrane, isto tako ih prodajem i imam kontakt onaj zadnji sa mušterijom. I oni su tu najveći kritičari. Svakodnevno se s tim susrećemo da ljudi nose kišobrane po 40 godina. I dolaze recimo promijeniti 2-3 platna tokom tog perioda jer jednostavno kostur je ok, kvalitetan. Naš najbolji kišobran, najprepoznatljiviji proizvod je šestinski kišobran koji je zaštitni znak grada Zagreba i koji je dio narodne nošnje. On je to postao zbog svoje crvene boje koja super paše uz šestinsku nošnju. Njegova posebnost je znači, drveni štap, drvena drška, pamučno platno sa ove dvije bordure. To danas nose ljudi koji žive u gradu, zato mora biti malo tanji, malo lakši, a nekad je to ljudima sa sela i seljacima služilo da se na njega oslone, da na primjer nose nekakav pinklec na ramenu ili da kravicu, znači on je imao višenamjensku funkciju i normalno i zaštitu od kiše.